abantu bangi ino abeddiyano bambi okufuna ku bwidandabi obwebwerere ku health camp eno yategekebwa obwakyabazinga bwa Busoga nga babe bali kwiriza ku bantu ahead of the wedding ceremony scheduled for Saturday. Nga wano we muri kumbona ndi kuku ni mwami Medi mukalu nga olona ali munte kadino bambi eddo kubona nga abantu bafuna obwidanda buno nadala bavubuka era nga wemba kubye tuwano ku kitebe kyo bwakyabazinga ebugembe tusanga ilo kubona sebo kale sebo amaina ninze owekitiibwa Mukalu Muhammad okuva mu isaza lya Baba Ngobi ekigulu nga ni minister omubezi w'ebyobulamu nga nalondebwa okukiikira tiimu ku baminisita b'ebyobulamu etegeike olusiisira luno Baba Kyabazinga awala nine bantu bakuba nti nga tukaali kujja kukuba birayiro twenda tusinziire tutegeke Busoga nga anthem yaffe ko bantu lwanisa endwaire obwavu n'obulwaire n'obutamana nga benda twidanda abantu basaba ekitongole kya Busoga Health Forum n'eddwaliro einene erya Jinja Regional Referral Hospital okuwandikira buli kitongole ekiri mu Busoga ne mu Uganda okuba nga twidanda abantu enaku 3 twatandise olunaku olwaido ku 15 tuliwo olwaleero ku 16 tulimaliza ido ku 17 tujja okutuuka ku mbaga ku 18 ng'abaire n'akadali afuniye engaito abaire n'endali eriiso baligemyemu abaire ni pressure sukaali byona bakoze ki babikaikaine lwaki tulikola ekintu ekyo nti tubaire tulira nti tuzira maama twafunye maama Obusoga kati buweireyo ezira kijale Busoga akola kikola wena mukulu media gwembe ndi kujja okubuukiza nti biki bimuli kola ku wano service ki demo likuwa abantu oba cases ziki demo liku handlinga wano abantu bano ndikubona edagala muri kuwa abantu amakenda biki abantu abana bali kuwatola ku omusayi kichene kiri kolebwa gano so mululimi olusawonja ko banti twakoze kyebeta regional referral hospital ayengeri outreach twatwere Jinja hospital twongera kuna amalwaire agandi twalireta wane Bugembe so wano tulinawo gyebeta OPD nga ojja kuidwaliro bakubona ojja olwalire waka bakuwa obulezi twabaawo na admissions nti abantu betuli kwagananga balina obulwaire bune tulina ambulance district 10 liri batambuza da watu amwidwaliro meyo bulema wano yes tibulema ndolemye bukola kwa tuzira theater mbone kwali museyi mulaini ow'empalama yes kwa nti oboyo mujja aba nagisalira gano mu bulwanga ngulenga abantu babona kati wano tusobola agisalira olwaki twenda abantu tubawo obidandabi ayi nga basigayize ekitiibwa kyaibwe ezabotagandula muzeeyi mu bantu wano niwo obayo tusobola kukiza omukazi ayina amabunda nga enda amulongoseza bomutagenda ate nekindi niwo banga nenzo omukayano obuyondo obuuka wano bayirawo ente bakola kiro sobola ataawo labu tosobola ataawo theater eri complicated kufona kukola ku bantu abo so betulitegera nti bakola sajjalo ba amagumba genda atereza wa tuli batwala madwaliro ga mirundi 3 eriyo Jinja Regional Hospital yabayo Kyabirwa Hospital yabayo Afri Egypt Hospital tulina ambulance district 10 liwereza abantu abo abakola ku tulina pharmacy ngoye ebintu bino bibanga obana mu madwaliro eyo nga emikolo gyo gikali kwidda ambulance dabo 10 alali olwoyagana eyo wife ekigulu eyo omuntu yalwala omukazi alemerwa okuzaala bamuta ku boda ibanange ebintu bino bibenga yoko ebintu bino bibaire biri wayenga buli omu akikola ku lulwe kati baba bwe yafunye ine bantu tulitawo ekyenzo okulaga Obusoga nti tusaine okolera awalala era tulikola enteekateeka nti bulwairuma lwa myezi 3 buli isaza lijatelikanga yo olusiisira lidandabe kati abantu betulikolagana wano ebitongole bina tuna ebitongole 57 ebiri kwidandaba wano tutukobere ku ebimu ku ebyo biri kolagana emirimo kale ebitongole bino isooka bikulirwa Busoga Health Forum aye kamenemeneku ebindi ku mutwe amangu weninze wano waliwo ekitongole bakyeta Soul Hope bakola ku ndwaire debeta neglected diseases endwaire nga abantu badua birowoozo ng'obudali obwo omuntu asobola oba n'olumu omuntu asobola oba n'enfunza era bakola kinene n'okulwanisa enfunza wano tulina musana ya eriganga eneidwaliro iramba balitola mu bantu maino okufiiringa n'okola ebintu eby'endawulo ine bantu nga ekifuba nga bwe yamweta nti atafumba ekonie emikisa gya Busoga gidi ate nendo sima abantu benze mama Busoga tulinawo RHU tulinawo specialized doctor tulinawo Stroke Uganda Foundation tulinawo Whispers
tulina ebitongole bingi n'abavubuka kamene ebyabavubuka waliwo 256 waliwo ba teenage mothers tulina ba BHT tulina RHU ebitongole bingi tusobola abimalayo nga 257 atuyanziza olikuwa wa media ndi Yazid Yolisigira bambi nikwogera ku kono omukulu Medi nga n'abamu ku bakulu abali kulira enteekateeka eno ey'okubona nga services oba obwidanda bambi butuuka ku bantu. Health camp eno yategekayibwa bwakyabazinga bwa Busoga nga babita mu Busoga Health Forum era nga bali kukikola okusanusa ku bantu baide babaidanda obwerere nga tweteekateekera akabaga ka baba ni mama INHEBANTU obufunza abantu baganulira batya. Abantu tulina tageti y'okwidanda abantu emitwalo 2 abantu abaliganulwa batya nti eri omuntu abaira ali eyo nga tasobola afuna specialist wa magumba tasobola afuna specialist wa byenda bye tasobola afuna specialist wa matu so abantu bafunye organization ebaleeteire service okumpi olwaido twabwina abantu 17 olwalero tulijja doublinga that number olwaido kijja kuwamu nido mukakola yes kampi yana kuisa tulero lwakubiri ekintu kino kiganulira kiti abantu kankubiriza abavubuka baganulira batya abavubuka bali wano n'ebitongole ebiri ku danda b'endwaire olwisinga tibali nga mental health endwaire da slim sukali pressure abavubuka bajja babe baloza nti pressure ni sukali ndwaire da abantu bakulu oba abantu bagega tujira okwagana nga abavubuka avuga akaboda kayinga sukali yaninaira amuvubuka avuga ayinga pressure yaninaira tujira obuuza aba mental health bakanti abavubuka n'ebintu ebyo birina lwa stress abavubuka bali n'amabanda ga boda avuga pichipicha nga bamubanda basiba omupiira omuntu aba n'akatambula nga kali ku timu nga kati Arsenal wegoba yewalikira Mani yegoba yewalikira Barcelona so ebintu ebyo wano tunensisira ni tent wemedenda ulo bali counselingira abavubuka babakobera aye chenkizo tuli basomesa chebete aerobics exercise dokolera waka wabanga isa sukali isa pressure wa isa stress ebyo buli lwaigulo era kusaawa 10 tulijja kukuba Deiro de Java ndukira waliwo ebyasinga kukyamula abantu abwakyabaze bali buviro n'enteganti abakaira abazeyi babeeta bakola aerobics babata mu kusage batandika okola mu obuntu obwo babona kifane kyagolinga nga vairo nga abakaire bali kukola ebintu byotasuubira okugezaako gogola amagumba n'emiswa so ifa tulida kubaawo twongera okulaga abantu nze ndi kusiibula nkujja kukola bindi tukali eno ku mukolo gwa baba ni mama biri kutuuba kodi ngeri ekyo likwenda okuba mu dakiika ndala likwenda asiima nteekateeka ya YY media dina nteekateeka abantu mudiwo ino omugama because zembo ine clip dokola dituka wansi ku muntu owekyala ali n'akasimu akatonda bangi so nenda abakubiriza tiimu eno ekule yongera okubanga okitwala ku buli muntu kuba idobozi neidobozi niva mu bintu katonda byatukoba twogere ate iwe olyongera ku ebigere nenda okusima Yazid nenda okusima abantu beiganga nenda okuyozawoza baba kyabazinga okuyozawoza abasoga na mwena tunwere baba anwezizo olusisira buli kimu mwide tubaidanda bona ko lwaido ate mwide mukolonga buli omu ekisembayo buli omu ayeye waka buli omu anabe bulungi kutatola yengaito jo balindiza Christmas kuna ko lomukaaga kyolo byokobera abantu oti abebye buwanga batukoba ati olona ko baba lwali kugaita baba ni mama mwezera kwepicha sana mudungu tenda badada kunye masayi no nyaji kulekero jino kerezeko batukoba mbona ko bambi tuleka byakwepicha nga baba agaitibwa ni mama ona ko tutubireka baba lwali jokuba baba yakana ali kujokuba gangulo ni mama so tutumwegezaamo tulekere mu baba kigeme mu ifate na bisenga ku boda boda nga bali koga ndino okwepecha twena tubone nani asinga ali wabula abantu ngebyo obusoga buleire okwisana na amani kyabasinga babusoga nadio pagabula wokuna bambi afumbwe ndi Yazid Yolisigira toyanziza bambi